О, 5 сом барына көзге қылып салшы. Мақұл байке. Adaştırıp beni yargacan, azaplarga canım salbasan. Не қылдың? Байка, түлін байпақмен кебейсіз байка. Ассалаумалейкум, доске. Доске, қандайсың, жақсың? Ассалаумалейкум, доске. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум, братан, қандайсың? Қандай енем? Жақсы жүрміз. Братан, бұл мен доскем болды. Қандай брачкем болсын? Ассалаумалейкум. Алексей. Братан, қандайсың? Қандай брачка? Қандайсың, братан? Ассалаумалейкум, Жақсы. Қандай қылып тұрасың, байка? Қандай брачкем, ойко брачкем сен? О, братан, өкі брачкам да. Жоқ, мен саға брачкамын. О, Бұл мен доскем. Бұл саға братан бұл. о. Бұл бұның братаны екен да, негізі. Қой тұрғач, қандай оқып қалды? Ушындай постоянно, братан, бір жақ қорғанда неудобный ситуация олар еді да, ушындай байқайсың көп. Давай мында бойға қарайлы. Өкөбіздің бойыз теңел екен, братан, мына брат болу керек. өкім брачка болып ғой, Ой, андай ол болады, мен жас кезден бойым өспей қалсын, брачка болып қалмақ бұл. Қандай қылалың? Мен пагадан қылалы, мен 88 жылғымын. Давай ана енен сүтін бірінші күн көрсе ошо болсын, оға сен 88 болсаң бір төбелде дамын көріпсің да енен. Мен болып қалды. Екінші мен көргім енен сүтін. Сен менден бір жас кіші болсаң қайтып көресің не? Мен бойында бар кезде апам көп сүт ішкенде маған дамым келген, кәдімгідей уйдың дамы келген. Ой, йо. Ассалаумалейкум. Александр, как доске? Қандайсың, Ашта? Жақсы. Ондай доске, жүрөбүз акырындан бизнесмен эме 2022 жылкы келигим бар эмес беле, ошо бузулуп калыптыр. Ошо бузулууга өмүрүмдө биринчи жолу маршрутка отуруп көрүп атам, жаман таң калыш болот. Бияка эмне адамдар отуруп, Макул доске. Ошо анан байланышабыз досум, любой время $20,000 алып кетсең болот да. Макул, давай доске. Байке, 5 сом берип койбойсузбу сдачаны? Эме, 20 сом алчы. Келин жазап алчы. Адамдар эмне болуп байт деп түсүнүп тура көрсө. Отурасыңар, отурлай ал этерек. Ассалаумалейкум. Ассалаумалейкум, байке. Ассалаумалейкум, Иштеп атабыз, байке. 2 стомда мына барыбыз формабыз дайын да, байке. Эмне жумуш кылыш керек? Колуңардан келеби бүт? Любой нерсе келет, байке. Стяжкабы, эмне? Мына теле коебуз. Отун жарыш керек, байке. Бизди ала кетиңиз, мен ала кетсин. Мына, байке. Чөп жылам, жакшы отойм, полияда да иштейм, байке. Бизге бир эле бала керек болду. Давай сен айтпадым беле. Жумуш иштейсиз. Байке, эмне жумуш кыласыз? Короче, серьезный жумуш бар. Мен деле алып алгачы. Серьезный жумуш? Ооба. Не, күлбөй иштейбиз. Мен деле, мен Калчы сен! Калчы! Мен деле алып Кал сен! Иштеп. Байке, мен жылбай, мындай чөп жылбайм, байке мен. Анан кандай чөп чуласың? Мен ойлогом да, бадыраң, помидор, огурчулардын жүнүн жылбай, чөбүн жылбат экен ойлогом, байке. Жылбайм мен мындай. Инем, Кетеличи. нормально чөп болуп турбойбу? Эй! Вдруг запляшут облака, и кузнечик
can take this outside. You ain't gotta hate. This here's a family affair. The family is here. Everybody put your hands in the air. And we don't. Ya кандай дөке? Жакшы кандай? Эмне маанайың жок? Баягы эле кыз киши да ошо атабыз. Не болду? Могу жерге жетип кетти досме. Түшүнбөй атабыз бири бирибизди. Кыз киши ошондой болот да, кыз киши назип болот да доске. Кыз киши деген түшүнбөйт да, кыз кишини алдаш керек, ал секелек гүл болот да доске. Акырындык менен түшүндүрсөң түшүнөт доске. Досым, аны девушкам түшүнүп эле атат. Мен деле түшүнүп атам. Просто аялым түшүнбөй атат да. Аялым? Жигитинчи? Ама кыздын жигити барбы? Так that I wanna got this. Так that I usually got this. Ал. Sen kimsin? Төлө. Lan төлөгөн таң, төлөгөн таң, төлөйм. Төлө. Төлөдүм lan, төлөдүм. Чегим алып алай. Жүрү, чык. Sen kimsin? Ne oldu sana? Мага чегин сатчы. 5000 сомго. Çeklerimi bana çoğult alıp ne alasın? Азыр салык кызматынан акция жүрүп атат. Чек талап кылып, салык чек тиркемесине киргизип, купонго алмашасында квартира утуп алсаңыздар. Kvartira o, he? Sen anda ardından çekti 5000 so'mga satып албай эле өзүң эле соода кылып тултура чек алып албайт белең. Вот это поворот. Ошону ойлонбой калыптырмын. Алды 5000 сомду 10 000 сомго сатыңызчы кайра. Yo. Ne kılıp saldın terezeni? Assalamualeykum. Aleyküm assalam. Тиги карындашыңыз чакырайын дегем да. Çalıp çakırbaysın be. İnsan yok bu Cemile. Жок, аны просто тиги сюрприз кылсам болот. Sürpriz. Karındaşma sürpriz емес. Bizim үй бүлөгө sürpriz kılıp salın var романтик. Давай оңдойм. Ооба. Ne клейлейсің be? Жок. Ал неметен? Yola. Короче, мен о сени түшүнөм. Мен де сендей кылып жаш болгом. Бирок кайнатаң менен кайненең вообще түшүнбөйт. Ошон үчүн бир нерсе кылма терезе. Все батырас. Ой. Ит кылбады бул жакта. Кайнага терезени салдырып коюң, болду иштек. Базар жок, бул каяктан таптың мындай терезени? Бортпроф деген Россияда жасалат экен да. Германиянын технологиясы. Күнгө күйбөйт, саргырбайт, жаңбыр өтпөйт, шамал өтпөйт, эчтеке угулбайт, иштек. Базар жок. Анда тиги эмпиге келип турду тиги. Кухнянын терезесинен чыкырчы, карындашым да. Сейчас эмпиде чал эле чакырам. Жок. Только таш менен чыкыр эмпиде. Давай. Молодец. Жок, айнага чал эле чакырсам мен азыр. О, Гиола. Үйгө келип калсың. Сени бир сыйлап коеюн. Кирип камап чыга калчы бирде. Бияка. Ооба. Неге? Эми сонун бир даамдуу крылышки жасап берейинчи өз колум менен. Крылышки тиги жөжөлөрдүкү мощный да. Бияка кирип оролбой эле шаярттык. Анда алып келе кал да. Алып келе калайынбы, Азыр азбат эле. Кайнага, камырды эмнеге жүрүп атасыз? Крылышкиси мощный экен жөжөлөрдүн. Мен сага бирок бургер жасап берейин деп мощный кылып туруп. Жөжөлөрдө эле бургер бар болчу да, артык мощный өлө сон. Анда алып келе кал да. Алып келе калайын? Ооба. Негизи жөжөлөрдө картошка фри деле бар болчу. Ошонун баарын бир эле алып келсең болбойбу я? Ошонун баарын бир эле айтып койсоң болмок экен да, кайнага сразу алып келмей экен. Алып келе алайын, Ооба. Hey! Кандай анан Гиола? Көрмөйсүң го Гиола, кандайсың? Жакшыбы? Иштер, ден соолуктар жок болуп кеттиң го. Алаңдабачы Гиола, коркпочу. Кандай эмне? Сүйлө Гиола. Мен сен Гиолаң болбой калган билесиңби? Көп болду го. Жүрчү, кандай чал? Чалсаң карындаш, братан. Не oldu? Eşitlik olgan жоқ.
Чоң рахмат байке. Рахмат, разым сақтап қалыңыз байке, рахмат. Еш нәрсе емес, қайнаға. Қайнаға?